Assalamu alaikum bekendeshler. Karantinde zerikpey жақсы отырасыздарбы? Бүгінгі видеода домашний торт жасап көрсөтейин деп чечтим. Домашний торт мына көрүнүштө көрсөтүлгөн мына торт жасайбыз. Бул торт жасаш үчүн бизге нелер керек? Коржик керек. Андан сырткары атайын сливки керек, атайын тортко деген. Анан бизге жем керек. Жемдин ордуна биз азыр карагаттын варенясын кошоюн дедик. Анан 80 грамм кара шоколад, 80 грамм ак шоколад керек. Анан орехис керек. Бул да 80 грамм болуш керек. Андан кийин кайнатылган суу, 150 грамм сууга 50 грамм сахар кошулуш керек. Буну эритип алабыз дагы. Bundan сырткары азыр кандай жасалысын полный тартып көрсөтөбүз. Өзүңүздөр көрүп, көңүл бөлүп туруңуздар. Birinci очередь 250 грамм сливки кетет буга. Бизде грамм болбойт, грамм жок болгондуктан көз өлчөм менен 250 граммга турлап коебуз. Бул 250 грамм бир аз жетпей калды окшойт, да башка коебуз. Буну негизи билиндер болсо, билиндер менен чалганыңыздар жакшы болот. Азыр бизде билиндер жок, ручной кылабыз. Сливкини чалып бүткөндөн кийин буларны коюп болуш керек. Мына аны чыгып турган. Жана бул бүтөрү менен ак шоколадты эритип алып буга кошобуз. Биз азыр ак шоколад эриткенге көп эмелер жок болгон үчүн идиштебиз. Муну биз кадимкидей кружканын ичине эрители деп жатабыз. Bunu плитага судан куюп, ысык сууга салыш керек. Ысык сууга салсаңыздар өздөрү эрип, эригенден кийин сливкиге кошуп аралаштырабыз. Şokolad dayar olganda sливкиге кошобуз мына аппаратны. Şokolad салып туруп дагы аралаштырып алабыз жакшылап. Bundan soň başlayız. Birinçiden bagı sahar çılangan ысык суу менен суу сиңирип алабыз, тегиз бардыгын. Tatmadı. Gitti. Ondan sonra varene. Varene her bir sloga 25 gramdan gider. Varene alsanız da nanday çoң kusok bol kalıp okşaşpay kalıp da şunun için jem jakşı. Biz hazır salabızdağı keyin çoң kusoktorun çoğultalı olabız gayra. Bir sloy vareneden keyin bir sloy sливки кетет. Sливки 50 gram болуш керек.
Bundan keyin ikkinchi slойga qayrilib korjik qo'yamiz. Korjikni dag'i shirin suv bilan sulab chiqamiz. Bir sira полностью. Bir sira sulab bitgandan keyin qayrilib varenani jemdan siypaymiz. Varenanın anday kusaklarını alıp koyuş gerek. Varenadan da gayrılı silifki. Bu üçüncü sloy. Üçüncü sloy böyle dalaşanday. Şirin su. Üçüncü sloya kadar böyle cem. Bu üçüncü sloyga silifki ketpeydi. Silifkin ornuna черный qara şokolad keladi. Qara şokoladni hozir ko'rasizlar. Bitta qara şokolad bilan dalaşanday oldu eritamiz. Bu eritilgan şokoladga bu arexni toplayızdagi qara şokoladga aralashtiramiz. Şokoladga arexni o'ta mелкий qilmaysizlar. Cho'ng-cho'ng bo'lib turishi kerak. Şokolad bilan arexni aralashtirib turib üstüne tashlab olasizlar. Bunday şokoladni tegiz qilib oxirgi sloyni jayib olasizlar. Bundan so'ng silifkini qo'ldanamiz g'ayra. Silifkini chekasini tegiz qilib siypab chiqamiz. Mına şunday qilib tegeretesini büyüt silifkiden siypab chiqasizlar. Biz de tarelkaga jasagан uchun tarelkanın içi chunqur bo'lib, tortni betda o'ta tegiz chiqmay qoldi. Bularning bardigi postadan yetishligine baylanıştı. Esli tegiz idishda bo'lgan bo'lsa, chekesidagi o'ta son silifkiden siypash kerak. Hozir bunu холодильникке bir saatte bir qancha minut qo'yib turamiz. O'shamalda уже qatib tayyor bo'ladi. Bir saat, bir yarim saat, bir saat minimum. Ko'p tursa hech narsa bo'lmaydi. Bir saat qo'yib qo'ysangizlar tayyor bo'ladi. Hatto tayyor bo'ldi.